Mama Mary waha na assembiesi se me ma bayi so a busiafo ye media grow ye ma bayi so a ya che kromfo asamwasi e koma abedwafo akwaba obia tie o ma se wa ohini ni o te say ya me adumo me ho ye pa mama wakwaba why who go school how was the school? Very, very nice. Yeah, we thank God. We thank God. Thank you. Okay. Ma Mary. Mami. Me pacho na ho te sen. Adom ene mo mpa Papa ho ye. Bia ho ye. Edo ba de ase. Awie ye brei. Onyame difo ya wayi na mayen. Na wo tu ahomone sanyarwa. Ofia. Ya ma menka. Nyasam keto ade ba nyame na me lunch. Na odi be shem nyasam keto ade be. Difo ye bo apo kobna. Awie bre nyame de wosra ka no ofiadifo George mama wakwaba that's a bro George so ho ye adom ene so penti jo ai busiafo adwuma ya gye ato ye ho so se sompa ye beye ye bota ye pa ye feedback ye be ka asem no na ye di muai papa ebebre mu eno na yen ye bota ye na ya story bi asema epia kire no eche fie ma wansa ho nwin moma ya video we anete ena waka baby o ma me ka baby e den o ka baby kire mu ye ni nkomo Minua penny kwa woso konfanoche 17th March afinie ena wama ti ba sa no ma me ne beye ha ojankola mienu nso wa akire ti ye ne na te akan ti mbeka ne bata me ho se beye a oni areho bebre eye wo ma me no patron ti da ho na dwo no si ni kotodwe eye ne ya ti won so mo so me de ni dru tafuji na chese aye nyame dia ti ba sa no ma ye ha sike kita mi amedi ye adwuma ni nyina abaye basa ya rie nso ebe bo me na ne memu aye din e di amane o ma ye sen pacho mu ye mienu wo mfie sen pacho mo 24 enkra do pani no wo mfie sen pacho 6 years ena awono ne papa we pacho ni ga na hase ena we so papa we pacho no de o afija sesesi ameka se ono wa fija ase o sister na o wi no ma me wo mu mienu kwa pacho mo papa we pacho ye papa nso efrem o sister no ja nkwara pacho omo so ho aho pacho mo wo me ambe ho eye wo 24 yi o ma 9 pacho o ma 9 na wo hwe wo mu pacho na sesei no be ma no a wona ne wo pani no a wo Holland no o mane but niema nshadan tenisa because krata sem ne niema binti niema nshadan se pa eni o how be pa na wo hunti aya wo bai ampa cho sesi a mini wo bia sesi na de ono ne wo we no ono na adwuma ne nhyehyɛ ye ne se me ba cho won hwe no on hwa kola na bi mampo kra ya dia se bi bakra mpo dia ka meka se na enye nti me manage ebi makola na wonya adwuma me ba cho adwuma wo ye no wonya problem kakra nti o ka odi yi ne ho ano se wo solve ni problem na wie nti gise wo wie ansa no abeho no be ya wo tu su me ba cho wa bone maame abane me ba cho metu ana mo bia anye ye nti na me de abeda mo madaro maame no ya de na wo ka wase ya ose menko nyame ya adoma metene nka saa no de ye na 93.1 uku your friend is saying bacho the justice odate justice me bacho say wono baby a wote no han na wo maame fie a odi jam me bacho edan ane ye han maame wuye na eno na me da so ti say akra me renter so bro no be so it's a new site ewiase ye o Peter show so woku ebranti ya wono se wanya problem nti no agire wa solve problem awie producer am frɛ abranti na mame na ya anu nti ansana
wa ba be hwe wo no mutie sofo mame me ho no kakra no na me mentiase obia tie e dey problem wanya cho ejuba da wo ye do odi obi ko ball cro do ejuba de bu fa enti enipa do so efi be ejuba ra de abusuafo ye be nita Anita ofia ha na yesi yensi trododo matoa me se Sompa Nkomo ya yede aba santima mu no abusua nyame nkronkro gina yachi ya wompanifo enti asam no enye se ye kan ne yawie katache oba ma ba bi obi nyame fa ne kransie yie wose yede yaso tie bi ne yede ani so fam se ni tai azan kase pa en wono ne nam wo kire nkrofo mugu wo kire wo mugu en wo de gigi sika na yeye show ni wieye no en wo domfo bi betia ye na so ti na ese yanso ye de ye ni to fom last week me catch am see you apa ba bia manatena ya obi wa bro kire a wo si dan abefa kole yakotum akotem sanke yawu na ye hwehwemu no am ya chia ni tase se na no ena wode nam ena wode saa azan edi eye nkrofo no no a ofia Anita. Yes ma. Mama kasa den Anita. Yes ma. Anita. Yes ma. What to say? Pacho nyame ado. Sompa Nkomo boni ben ye wo ba fefe. Pacho mo nye me boni bia me na ma ye mo boni kese. Why ye boni? Pacho. Ye ne hefo. Pacho mo ne mo mpanimfo nyina. Why ye boni? Pacho. Boni ben kasa. Pacho na no asema me de ba ha be dan mo se madaroma. Mo amene pacho no kure bia ni asem nim. Tim pacho we de madaroma me dwa ato am nyina mo fa me boni ncheme. Anita. Yes ma. Wanya bayi. Pacho de bi. Edie na ma wo ye saa. Wonam dada ni pasa. Pacho ya ho kire. Ti wo we ni strategy. Strategy. Pacho. Strategy. Strategy. Anita me ye ni komo strategy ana. Madaroma mo fa ncheme. Ya de che wo sen. Pacho as the see ye no. Pacho entesa. Die di kan yo ka kire se wo ba wo di kan wo no no. Ne papa wo Holland. Sika ma Anita no kure wom. Pacho de bi. Wo ka kire me se baby a wo tie eye dan a na no ma me timu ansa na wo bewuo. Anita no kure wom. Pacho ne de ye no kure. Dan no nyo obi na fra bro kire akọ kansem ubi radio station so no be han ma. Pacho ansanity. Na fe wo se no na na wo ma metimo wu ye no kure ne de wo yin. Anita. Why you confused? Oh. Kasegu akasemunum. Anita. Yes, ma. Enti ubeye fa sadie way for how long? Pacho mi nye bi modaroma. Yeah, abaya. Wo fe Anita. Ada na wo yesa. Pacho mi nye bi. Wo nye biem. Pacho. Enti se yanya oden. Pacho mo fa nchemi. Mi nye bi. Kachire wiase wo ma sandi usika no o ma pese boa wo no kachire wo mo say ye o plan na we de ya chew eti unye bi emfa nche oka Pacho obi a ohu mi mobo bi a ya ho kire na e ma me ye santi obi an fa me boni nche mi nye bi. Ampa Anita unye bi uko ba bi ba akokọ yesa de to so mienu ne ye de aso mu enti ye de na ye mfa nyi ni sampa unye bi Pacho mi nye bi mhwese ento so mi en santi mi nye bi. ade na ye mfa nyi uni Sompa 3.1 say masesa ma adwen free no ya mi ko ye mi nye bi. Anita wani mu a wo de kasa kire se won sesan Pacho masesa mi nye bi ma mi nye bi. brana no wa brochire na no wo sende wo no paniche wate paniche se wa ye ne bone kasagu akasamunum Pacho bonidi paniche
Pacho bra Godwin, pacho baby a utie me a my old bonne bra. Eni kwa ise nanka eba ne sanso. Aho kyerɛ asɛm nti ti baby a wo bi a utie me bia fa me bonne che me. Anita wo nkrofo abi omuta wachi a omo no yes ai elai. Pacho debi. Why na ma wo sa adwene? Sompa 3.1. Kasegu akasemu no. Misusu wo kyerɛ madam fo bi na. Sa wo ho kyerɛ wo. Pacho. Eno se fa sa strategy. Pacho wan kasa o ye che. Me ready. Kasegu Anita wo kasa che sei. Kasegu ade anu ye. Me call radio station na sem. Wo kokeka sa. Wan kasa me o si me call radio station na me ko kyerɛ asɛm mu kyerɛ mo bi a mo bi a obode bebo Na de na wo call ba ko no ntwa so a wo de aye adwuma. Wan pacho nti na me kasa we de madaro ma me dwa to mpanifo nyina fa me bone che me bi nsi bi. Eja yesi akokoba akokɔ ne na tia ba o enkumu ba saa na nananom kan ye ena wiase ade etwabon ansem nyina ato ene me pache difo me di free uso Mame me ho afomom on se kakakra kwa ka me nya problem kwa wasem because na mnim se ehwehwe mu a efiri Monday ne ba nyina no ya ye nyina na ka akosi ba me yese ka me yi ababa na firim na nka yaye na so de bebu mu pa ne se edruma bi kwana ne ma me nyede enwi enso so ose wawu de di kan no call ba bi no okoka se ne ma me oni ese ne ma me mu ma me ne craft free station ose ne ba ne boa onwi ene odi di gigi sika second one ne se be ma ne ntia brochiri oso wa brochiri oso Holland brochiri o Holland ya sebi producer oso wo hwen kakrakra ese ye betina hai sebi ne enkakura wo ho sorry tafrache mufancheme ye be ye because ye hunie man koroni niema bia na toto ho no on but ababa woyi ammahu se se wo hwehwe Satan na se wo hia torofo a ensa no ho wono an wache no wo ye mi hunu brofo ka de be ma no chameleon aboa no dane no adadan toma na ko Libya kasem was ye friend hiki nipa Gaddafi china on for no ho nchene ye sa ankofo wi hiki na no de o techerema a obetim dia fa ho ma wodi wo pampam akogi ska dia ma no obi obeba otu na de wo besia kasa wonim kasa na ye tu ye nwia ma na mofo titiri wo ye ya batan modawrumo ye dwato amo hwa baba wo onya 30 years obetima tabiri bema de to nse kogi skedru na bema nam wo hu he wo ye difficult and sitanin mutie so ma dina twene kutani nyina no ma me nya dwe papa na ohima hwe wabra boyie because asema beto hoyi senyame nso mu a nipa no bi si uso no unye ye da ubi wato bola so enyam na meka o nipa no kwakwasachi minna meka kira o nipa no na baba wa wunya 30 years na wo start confusion the two of you say me bopo and the pesca abra wo two say be producer se wo to aso takwa kabinyo obi amana boa o but then na we boni a woody sem sankrofo na omobokro no a mami na ko robbery minna meka kira obetima da kwam ti se de wo se santomago ewo ni yem wodina ya no de to si wo so we obetima ye what is meko ne ye fe no meso no ne ho fefefe na so na no yesi ne bibia isho toa sister enti mami change wadri na etiefu mu tie nyina no ehunu se nyini pe nyina because asem we judge kasasem we kire se ye wie program no esomo fa kire mu hwem ye fa kire because adwuma we no nya adwuma asabe eye bete judge o se kunyam no onim de oni nyame nkukuru kasa odifo so wo so ye mami agudie ye mami mel ye nyine ye bompaye adwuma wura ni o mahene tofia kwa empenifu e bompa ye program so ntimfa wasem bia ma wodi bebe be kan enso e kire sem no se wo to nyina afo because e je shi wo no wani about to pacha na to anita mitirimu siseme e je go chemu no because nyampa ketoa
ana no mami me se me twa anu difo enra me wo fie abrewati afe na metu aba me area me sese me wapa na ebije frey mommy sori o na oba ni se wo Anita se na kometi ni tirimu hihye no wo bi ba me frɛ tofe mo me nsɔre e na kola yi enope ya ye frɛ so timi di kosia ya 45 cities a day manager dam kan se ma me started se me bomb pipe nga me nkrokro se ma me prepare for tomorrow program no na twa sa asem no so nyame nkrokro na moawo masum me ni tro dabi o se me guno away no na me prepare for me program me babe se na de na e be hia oh ana no na me the voice kwara empire na me bona anadwo no on say program we enye betesa because the way genesis aso no ni bebrebe gesi ntie do anadwo ye sorry trase asema o kan the same ti o enti nyame na ye na tom say oye oba ko ye be ma ankodi for come tell me bonus rough because oye krofo ye criminal we what much atai because any baby oye be for na the baby wa meba interrogate me diagnose na kakra Anita wo mano a wo so omo ye nan no wo sister man omo de omo nyinyi ana enti omo ni wo nchen because baby ye de ko ye na se wo ba de nkra mienu ne bai enti omo de omo ni wo nchen omo school man omo we enso so ni omo nete dan wo ba ye se Anita Anita Kasim billahi alhamdulillah billahi Allah wide huwa tikadia huwa atira huwa dawru jamaa huwa tikadia atira huwa jamaa dawru kef enta bombino uyakura enezei uyakura anwa judge wa dawru ma wasati conviction ababa you wasati conviction na there be one meeting in mita so Rufus so you smart yes but yeah smarter and what's up to judge kese pa on say yachi Sompa 3.1 Anita okre kwa afa so achi wanyo nwa aba Anita onwofo chesa me we na me nani ma ene de we okasa na wo de wabro san be che no ma Mary Oyini awia nso ye da Nyankopon ase se ode aba na saa asem we eda ebaaye no se de sofo kan it done on say ye nyina mama se wa me ne nyam se mama se wa me de akwara no onya mmobo saa o me kan ha 3.1 onso se men so saa o I'm saying any assembly ni your first story na ase ye ni ya abonsamfo ase ye ni tema e de man nipa na oyini ni unim saa ade ya akodai ababaye mam say wa ka there were more yet to come enka bebre eba sofo ka bebre edidi so a yasese eba entimen nanu anadwo medwene ho saa misi ye me de kra makasa asemi se stories ne ba yan diagnose mu ye because omo hyehyɛ yahyehyɛ se entomagu ha oyine ni ti o hwede yan diagnose anke ya che no entomagu ha ye pe enipa chese ye de be mo omo bi amfa ne story nye dey emra na mesese saade no enti kwa bia enipa no mbefa so create bibi e de abedada ye ne se ye ma ye ni da na God so good se enipa a wo beto ye ha no ye nye fala bra no wa bochiri no no hwe no ye nya no ye ne begidi nkomo kakra na ya busebusa ne nsem bi ba ko mienu bi ebi ana enipa nso de enipa se ye ho bi kura na de keke na nya no kore eti Auntie Mary to aso me ready ye nya ye be kasa ye nya fala sa okay hello Mira hello Mr. Godwin me patch on it to say Nyame adom boko na so e Erade adom de di kan no so Nyankopon hira why
Abai we ya ne story. Yes, you see wunim ne ho asem kakra wada Roma wunim ne saying. Oh, Anita, the Mecca by a million bar precope. How you? Bay 1 year, and me who is a member. And he or by Viti said, baby, our banner. None of me are mobile. And he is only set another man free. Tea, Mr. Baby, the next night. And I dine 93.1. That's why a man is case Okushima. On a say or Jisicano. Emma or say machine, beside to machine, so Emma. Ain't no man free no, and a man can be. Woman or the gave number a friend. Emma, Miss I send in is car. The free was a man can be. Ain't he make sure me ni kwa ya me first store me nyano because me so ni mu ansana ma me no free mu nti me akoma mu de me say ne ma me sa my kura ni say ne ba anita de wo bi nsema o yesi nti anytime bia na me hwehwe no nti na no TikTok ana me hu say o te wa o kasa ti ho na me ka kire me say bebe anita o say wo boa anita be na me so mita. The Avona may yes, and you may check him on Facebook. And I may check in and my number, and I'm afraid. I'm afraid, and if I'm not fire. For catch them saying, I'm over friend, I think it's a Monday or Friday. Timmy any more will be afraid. Namedy. I pay me very tonight because if I say, Sakana, because me is about your and what's enti ensema na miti no me hu se ebi ye nokore bi so nye nokore enti no ya media me hu se ni na ya hokyere no anti amane yede abasa batade ye me ya na se wako ba bi fufuro na wasen aba ho no eti sa akola ina te wona isu sa video wi ebenya ba 10 years na da so the internet in free order so Mr. Godwin. Asama American say me boa. Ono team ni wo mu. Yo, Mr. Godwin Pacho Gina so Anita. Papa ya okase unimu no. Ben Mike no na da oba anyi say na okasa ye. Unimu no. Ben Mike no. Yente twen wakonwa no branimu. Papa ya okase unimu no. Nsem ya wokan no kre. O ma uskasa fa kosu adwuma. Woje bi koto machine ni nyina wudi na wan machine kotoy na ade no wadwuma no wansua kasegu akasem Anita ade a wo ye no Sompa 93.1 free mu no na asa ho chentiment na we so eyare na ne ho mfa no tianti mama mansua ade na wo ka che Mr. Godwin otie cho de make nyina ne sa me panacho o fa me boni nyina che me sa me ba ha be ye ma be boni kese de tia kasemu ni mu Anita se de make nyina ne so fa me boni nche me ya ho che ne ma me na wunye biem pacho me nye biem Mr. Godwin Mami wasi wonye biem eti se wo bakoso aboa no ana mo anasi de ma me de ne ba no eni se be ya ontimi sanko radio station biem any TV station biem nkoye sa de we biem because they say no abetra obi ehu no eto eso san kwa other station bia ye behu no se be ya e betwa no nkire se ya wo mo bi aye mwa no ye mfa ne nsi hwa ya wo mo bi e de beboa no but se be ya e betwa esan se e yade a e koso so no me ya adwen sa Mr. Godwin no me ya adwen sa yo nti unu aba de na obeka kire no 3.1 Oh, me me ka chere say me danyamia se ema mo sokra amasanya temenka enti no me ye nyina ngwala na ya lipen enti we enye boni bia wa ye me ni se ya mo kire na ama wo yi na aba enti no
Anopai, my friend on the WhatsApp me and I need to my Oni onkuta phone say ba Mr. Godwin say kan ni san so de a say nya boni bi a waya e wo de say yetene no say nipa woni be ma ni abrochire wa betwa ntro say be ma ni wa abrochire onya dwuma nye wa ensem bebra wa keka oboa e wo de say ka kire no ne yetwi nanim say wa anya ade ne ka say nya boni bi a obi a yakola pen a e be ye ne de onu kroti wo boni tin ko say de America na right dia wa ye ne yanka ne fom so kire no ne ya wo bi a boa no Seze no me mo de no de me ja ma but me won ne ka bia de e bad dog because afuto bebi wo ha sse me de ma no ayo sse me de ma no pa because baby odi kan okwe bra Mr. Godwin baby odi kan ko odi kan ko ka se na ne maami ewu na ne maami nwuye ti ese show na chi na ne maami fresh na ne ba ne boa wo na oya ise odi adru say no yanka bibi ankyere na o che nim di obekwa akoye wo be hu na fe wakoda ne ho pemfo edakwam ne adi tu akosi nkrofo so de wo ye ebetumi e lead to de obetumi aye energy meme de ne me ka share me say sisi a oti we usha 24 unyini entine sa wo plan for future ubeko ha ebe muska anita dia ebesa me kura every month bia me send sika me senensa sometimes what me pray me bra baby pampers ya sa me boa na makato ze ye ntua me kanti tua me ka say me boa entino usika no udia me kura me nya bia me bro bi no esa tibichi ko 45 cities ere entino na wo be de kura tan say because me boa but one more me am me ntimi mo Sompa 3.1 what I say PBB na pa on say eno na be boa o asema me ka chiro Anita what you say na Mr. Godwin ka no se dia na opese wo ye Mr. Godwin gina so ne yenhwe de opese o ye na yemfa ne nkotum na me am fa mani ni akire Anita kasa dia na opese wo ye na wo nyere ha dia na opese o ye oba ko to ade pam no so dabai Sompa 3.1 Bra Godwin dia na agire opese fun bre no na watumi ni na communicate Matema very scam na to because me ga enfa machine so enfa scanning machine so fa besi eso ne ntoma no yesa waje obekodi eno ka de me my ss ni top money na be fa me sister no so my sister ni nkotoma no e mana to phone na o da ka no so say enso e be so di si amebo o se ya yi ni ma to agu o enti se no yen ya dwuma wura e na apɛ ba bi ama na woda ana no so Anita wo boa Anita na some behind that no 1 year no kind for 2 years mini so ntimi ni maintenance wo se ma me ni se won tumi ni ntina biem na ne balance mo de ama wo Anita se wan peja uta ya sheda ne ekokwa awuraba Anita yes ma ya sheda ne ekokwa no me pa cho de ba ye bia bo fa che na de wo kasa na ni pantie ma pa cho ba ferretia wa ferre ayo wo be ferre 1 year sika ni tima me no de ma wo pa cho de bi ye ba kwaji wa de ama wo stop crying utu ya 2 years na utu ya 1 year utu ya 2 years na maame no o so ntumi no ntra bi mo do balance ama wo maame ne number Anita yes ma wo maame ne number ye bedi akira kwaji sika no now the phone and I'm afraid girl girl no ka tell school but me so we feel so school okay ye mi Benita abaya afefe nada na uma bronsam kwa no wi ausei awurade ultimate obi telephone FM SMS and minister enipa odi o mo telephone afre me nyina ma say wo mo number
enti sesi no a woni me contact ade enti a woni sawo Bra Godwin yada se ye de besia na yen kasa back door why na ye hu kwa pa ye de ne befa so why ya mi shall be bre o man kwatenti o ma osisi hu ba ma wife why let me awoso ashiki very important yes yada se Anita who fear the ankasa this thing Anita kasegu akasa mi sho ho so adwo den adwo abo atema Anita Utie oinini adazwa ma Mary na wo kasa me dis ni say oyin ni mesremo sa type we ebi was system mu bebre ayanhwe yi a asem ebeto yen e kire say na me dwen kura say be man na ofre no no de number ne na yi nyina ma am ko betimi ayi lie they do it obetimi ni obi aye lie e ba ya interrogating officer am say wa diagnosing o say no de enya enti ni amebe kan say wo system ni on say ma ye wo enkwada bi a ya tete wo mo a omo enam school mu ni ade a omo pe bibi papa ya sankwala ni yehu omo mobo omo bre pa o ebi mu ho sa genuinely ya tete no a je say suro bi woni mu a ope baby bi okra wakopie adwuma bi mu akatua ya de ma no baby a otini adede ade omo no so kra de omo fere se on beba eyisu sei sankwala na fere so on beba eyisu sei omo ye bold ba sa de eyisu bebre ne de ma efri sa bre ko ye hwe omu yi na there be Auntie Mary we any there I didn't investigation kakaka we ya no as still Auntie Mary who satisfied me satisfied no dey ke be dey question the number say atra ye ama ye lesson so what you say ye fe si adi no lesson pa because I was say ye very careful na ye wo mo so so asankwala na omo wo baby na omo yam emwa genuinely no ye ma ye ni eko me da say o ma say wa oyini abopusa kese na oba Anita adia asi edie na wasua afa de ato nei edie na wasua afa Sompa 3.1 so say amfancho so asem ya no ne enkonti den wo sia fam kasa ma sua ne ma bebre say eni kwai say me de saade no ebom me bela enti die kwan na wo hwa ye befa to agi wadi say no kure say ye mfancho bi nsibiem say woni adwuma ye ena say ansoso wona ase say 1 year wo dan no aso yanyi uni say 1 year na ma me ne say onfa osika ma say dien pa na be so mu a usisi mu ebe ma osisi mu aye duru say enokre na me ka kire mpanimfoi ene asanteman na me san ko ba bi nkotwa ntro bi ye station enya nkwada na tie o eti kasa na me ntie ajo na me ka ni say sebe ya bi me bibia mu me de nokre ebe di mani oyini ni wadaroma ade bi na mesua free ye manyimu ene ye bai ade esese kakra ya akwa se ye manyimu enipa bebre no pa atoro esen no kware na omadwen so ye wo mo se yem se wutwa ntro na ena ye giwdie ana ye giwtum sen se wo beka no kore na enso so ekwan a ye fa so kum okra ye kwan bebrede na enso so ye wo kwan pa targeta okra no be fa so ekum no so wonya trouble ya no kore ye baako na de oka no kore no wo ho ahi kura na chese awieye no yansa me found na adwom sei e metoto wano sa wo ba ye na o se mpanimfo se de na ma America ekom de me enkwala mienu agu me so me ni boafo mo da wo ma se ne na no fiada
Yenua be ma bi ba ha. Sebi obeka kire se na koko ha no yi. So no oba ye ageman. Wa metwa ye ntoro se woda abonten na koko ache no na atoro bebre. Na mom obeka na hi asem kire yen. Ese sebi di atu ni nie. Di na ye no no kra no. Na nya di a ekabi amia ana wanke betimi ayi ni mfonini. Nanso ohia moanti woka ne nokre na woka ne nokre nso empanimfo nso hu ne mobo ema edom bebre frɛ ya na kyese aka nkrofo akoma so ahono asesi aye nso ena oyini ni kan ye pe doctor kra de amano na wo de wo bei wo de atoro na aka se ye tete asabe ye nkwada ena enhwehwemu nso so ya hwehwemu ansan ni ye betena ha o me kama kyerɛw sa na dana sika ya tam ya me no ohini ni ye titi ye sika so ne ma mere esa de ma wo hye wo bag na de akwachi nkosuare na wo no wakola keto akyese wa biti yan adwene na biti ebeye eti mesrem mu amutie yan na mo de atoro ketrema ene nam no enne de amutie ene de amahwe mo fa bi ntum hofo ese atoro de obetwa ne na so Bible say han no hrai esum ne so no osum no ntime nde ne wo mfiri dabi dan a ohan no obehrai esum ne so medase social media ye sa show yi mu aya mo hyeyen ebi mo comment ena obusa ga ne nsam dodo onye ntem no fa ne momo account ni ntum obusa ga ne nsam dodo semahu say ya musansam amfolo a ya beda ne ehunu kore no ti eto da bia munya abotre mayen na yen yaka me fa ba we ya Allah wallahi ene show no eye excellent coupling and excellent no ma medal so ya munya abotre emfa mayen 0551 931 931 in fact cause kakra 0551 931 931 0548 931 931 na yenko yenim hello Sompa mami ye oyibo national yenko oyibo na ni we piem wo atlatin for papa peti na odipo wo ha ya na wacha na man watonka Sompa mami ewiase wahu de obebiano enwa na obecha wanso obi adia bodi a wakota kodu da abai wanu ebeye ni suban ni na adia oye no ta mami bi se ni sika wa obi no di manu ube nwa fa ni na ma no di 3.1 manu muti omum no ma ye adwuma no fa no mu be ko no wahu tu dia ko ye no atro mu se dia se na eko ne dia bodi na wo no mba bo ano ma bo wan so wa ko tantro na ko mani we die ni sremo anya fa mi sremo adwuma obi bi na asemba mu ko bi bi oti na mu nyani sremo yie afana mu di na asemba ba program ni sana mu di aba gani die wa go agrafo ni ma ke pa. Hello. Oh. Hello. 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 Jinasu. Hello. 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 Udin baby akase from Pacho. Pacho FM kwa akase fitafo. Mo ba mo de kwa mo so ndi duma se ya ne. Amishiamu. Yes. Hello. Me chiamo. Majo su ebru. Na fumbo ko. Erade adum. Ye femo sebo tu me kase fa do atwad mo no. Yo. Ade age na ye no. Me pa mo fa no konko tum kakra na mo ntire ne nyansa. Because ye dia e koso pa because we se one twina so kakra na mo ye ba gise mo boa na. Bibie no wa chese obesita. Mo bi kan mo se wa first one. Ama oso maami ewu abe maami ni onya no hu bia wa kaba de tusu ha se so maami ewu enti mo antwena so a enu bia no obenya na kamo proper say mo enya ze mo baboa ne ade enu bia no obeye obeye de sei be da mo sepa Edasi. Hello.
Yeah. Udin baby akase free. Yo, make us say. Yo. Lawyer Jane ye. Yo lawyer. Yamo yano, yamin shamu bebre. Yeah, that's a lawyer. If we saw me tomorrow, office crana me. Thank you very much, lawyer. Yamaka yana say, make my show. Aquana or that's no. Aquana. Ever naka mo siri na nim. No. No, hane ma me ntina. Yese ka boti akwa ne firi nchen. Na mo de wono kwa so. Because ka akwa ne nyi na obahu se ya. Lawyer me ntwa wa no ye se ye beti akola na wonte. Osusa. Mudi bibi esi papa. Sure. Why? Sure. Let's sing with the Sure. Muyana Saman. Why? Sure. Lawyer that's pa. Hello. Pachodin baby akase free. Me pacho me Jeff me kase full film. Yo, yenko Jeff. Me pacho we de the na ye no. Umu se ha hwen de. Nenso no yina yipa ye hu enhwe na mu hu no bona mo mana konya bi. Se nipa bi ahia konya. So ayi no anya de. So yenya me ayesom no dan nyina ye fom. Any time bi o de keye. Nti mu hu no bona mo mo an se de boy nyanso nyame nka mo no nhwe mo so yo Brian so da se bebre nyame hira. Hello oba hema udin baby akase free. Ne fie ni sada so ayo bola mo me nyame hira gan ne de wasa mo je akura na mo chini tu mo fa ne ma buffalo fo mo shona si mo mpiri. Hey, Obama, you hear us? Hello? Sompa Nkomo. Hey, bola, extra large. So far now, where dear? Radiadum. Me yadou. Me so me check you fucking. Me yadou baby, be send me do from yedufi. Mama, me ba so Anika. Almost a joy and one idea Nancy. Obia Yan Fanchen. No beer or more be also over one. Young one and one fan could say, Juma. We had no corner when she had the and then one eye. Also, so now this year, you said the way, oh, net beam. Many people. Jamaica, Nama when she's being some punching in Assam. Ghana. Hello. You did born in a for tutun to money abe patcha woody baby woka se free. Hello, woody the same free. It's patcha me the major make us up for IPT. Yo major I take with you. Oh any patcha the master you my farm patcha me the major. Major meant you una woka society cause any patcha the master you my farm oh yeah. Yes, make us tell me and said why you nyango pon fa ne bon. The why and running from the body and telling Yanam Ghana for man say, Miss Oswa one and says, so I drop on and say, in so called bit to that song. Now, one page, my papa being no function, not saying grass ceremony in our own choice. They rather than split you quite a fear, Yaman, it does. Hello, good morning. Good morning, didn't baby? Sorry. Yo, Nina, give the message, make a free dance man. Yo, dance man, Accra. Yeah, good. Nyami show wage mana moyano abutre. And these are some of the challenges that you go through that ejuma way no. But no kura me pesa me catch on say akola no enya kola boni. We say you won kola ni do no mo a. So wo yes and no mo na wo fu wo mo an say we ji oya kola boni. But ni nature me say you say afokyere no this koye sade no then about so and I know say in the years to come no no akasa the beya dance not the two amount for she has a good heart onye akolaboni and nyame shira ni a ohwe no abroche no so na stress adophobia o ye na dream say obehwa akola no mane se sana dream that. And no do on more, I said, you share the judgment we give. And she's one of the girls, she has a good heart. And I say, you share
nothing. Yet a new corner, she'll be a good girl and she will advise others and also. And then the bar Ukraine. Tinyani Shamo, Nani Wabrochino, so Yamisu and Shirano. No, Uncle Swa, I like the way he talks. Uncle Swa on Shakolano. Na on said that. Yada say to the bin so udi omo kasa na chi so a wo omo de deceive you because the way Anita kasa no wo abronsan a wo de be kwa akoma no enti anti to the bi a udi omo the way omo kasa na chi a also okasha will say na that to be catcher me say second radio station so it is the friend and at a matter idea no buy nanti kokko ba ko no ntwa so e but to the na adwuma and I make no say call no why any day. But nyame be a confess obey be so sano. Yeah. And no na ma abadan edi wo wani. Yeah, I understand. And you know where the be and what the did you know say who say she's now your savior. Yep. And I'm praying say you make sure say akola we no be di ye wo nsem. Yo. Definitely ye nya ni sa ye be ko so ana ye na communicate if say ono no be ma ne ho kwan so be ma ne ho kwan dia auntie why not be ma no ko ye nyina ye be bompa ye se nyame man ho kwan okay kokro no enkasa nkyere no okay auntie na mo ka no empa ye a mo bo no se nyame ni mu anka mu hu thank you very much anka mu hu enti sa nyame kro na ensan kana kuma na so man no sisa na years to come no we be send na ba e be dia dance. Thank you very much auntie. Thank you. All right, bye. Hello. We don't for where the kafra we gina so ache udin baby akase free. Me pa so me kase free ache mo da. Ye krom. Ye ofa amasare a. Of kwaku. Yo, yan kwai. Mami, we dey ochi my di for pa. Why are they? Me dey kakra metimi aka ne se. Akola no di nyame omo pese nyame no nyam de di no enene adedi no. Nti o dey mu hunu mobo. Na munye bibia enfema no. Na baby ye me dey se eye de owa buchi a so wo hwe no no. Ompa ba. Nti mesre. The Yamian Yam the dead in any man there, a dead in Amadi or yellow, be free mood, Effie, on your side you be. On one something to me home send any Gracia, Abano, no station, a cobe beer, a cobe beer, Negan and Quan, a cobe beer. Into the honest way, and Graciana canon, often soon answer. I can't meet in Yaka. And that's of Kwaku. Hello. Pachodin baby, I can say free. Me dey sell it as much of time. Yo, Papa Tifuti or program no me get on no program me asem na power na ma say na you additional people na me say me person sabi we di pa dia di next week na me adu na be me ko be me pe kai na me watch them abri we di we di the shoot abri wa pa that's something it's gonna buy na ko ba hospital you be dia be ko watch them the case na bi sa na be say na be show na dis kan na na be say na me ya telefon sa ba ni ko kwa so wa na sa tra wa bi le ke ma na ti o se o special ti tu ona no sta ti o se ko fias no madam big man he was say madam freestyle dan sama me ti ya was me drop and touch it yo radio watch me that's yo yeah that's what my brain nti we need action be ayenim bi afie yeah that's hello Sitawa. Udin baby akase free But your friend God Alfred akase free ayi bona yo na me tell me na ba ma e di wa chef to my traffic me that's ma ku se mi ha mi o already so me mu ai so me na ma pa se mi me that's me de pa me that's ma pa wa boni to my no e de nya za wo to so wa santi mamu ba na me ka kire mi na ba na se ta ma so nya Kristo papa o nya Kristo o nya crusade pa
Kristo Yesu na ba Paul abrabam ama Paul se saye obi na ukun Kristofo ti se Kristo Yesu ba brade abaye we abrabam a obese sa totally ti mi sromo no nya nyina ye Kristo so nya Kristo no ti Kristo Yesu dia na ha oni na tuoka na ma atire so ma boa no na so ma peba papa de next ona na ba na nyina na mi tia na ko so to ona ma pa na so why na mi chira ba ye for free ba ko pe na e case ya ko computer so e jadi aba na fi case number 2 hello 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 Pacho din baby akase free mirror Pacho ye femi onabu configure me fe bechem yo ye tie o yo me Pacho madam wie ye boma ba so pa ni adwuma pa moye Sompa 3.1 na kakra meka no se ye nua ba ya semi ya sembia ha adwene pa yie na kakra meka etiefo nyira ni se Yankopɔn wɔ kɔ fa so ye na adie bia bia ye nua ba yi senka wa mepie mu hɔ ene bia ekopie ba bi fufura ana dwom ba bi ne bia wɔ kɔkɔ ya adie bia nya bi kwan ki bi tina boafu so Yankopɔn epe so ɔfa mo so na wɔgye no fie saa ɔhaw ya wɔ mu yi enti de meka adia church fu nyira ni se ye hwie nua ba ye mu bi na se ye na tendia eye nka ye besra ma no se Yankopɔn fa no mo bi a waye bia nche no se de ono a che fidie so a wo pa chewi ni mu mi nua ba bi kan se bia na mi ya pa se wo se yente ne ba no na nka ye mfa no ma prosifo na ye mmɔ no ba bi obodi bi se nka ye mmɔ no ho ma na me che fidie wo mi tie na ye ma hyeme e bi se mu se mi nua ba pa ono kra no yonko ba wa sama ba se na wo timi e kan na mestre se asemba yenyi nipa na ten ne mu yen san kan nipa no mata yo na yi san te Yankopɔn wɔ kwaya ɔfa so ɛyɛ na die bia yeda se aso me sefi de chim ye fe no na bu ko figure yeda se yen for free bia biem honey men's makeups and beauty salon adwena se ono no watwitwi manim fefe fama me frehana 0267 188 811 Veronica Fashions asokorema mpon wapa matade fefe de ahyeme frevero oye serious on adwuma wo say 0244 292 372 292 372 baby a wo from Ghana kopem Ghana hia so program bi wo ho a free 0244 809 641 0244 809 641 Yenko computer so jedimra dimpa ayeso na ahonya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Wutie ohinini adazwa Wutie sofumame premaini ohinini adazwa Wutie sofumame premaini ohinini adazwa 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho fra 0540 311 311 0 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert ebusuafo ya mamu akwa ababiem de aba Sompa Nkomo so ya dam ase se magye ya tum na ye ni nkomo pay fa nkyerɛw ama man kama sem ene yade ene komani brenti obi asan partition ya wo ye duro wo sayade na se wukura usika na akogya ya ahwe no wanya baby papa nkwa wo hawa osan de kofa ba no so enu ti se ye body mpa natural health clinic kiremu asofo na ye nimde ye ka se ayemukuro pa osa sa yade yewa esu ko beto yemu a na wo yemu dwao koko ne beto yemu a wo yemu dwao emu ne beto mu a na manipa no wo fon wo yemu bo akasa soli free udia so anu ti na doctor wagin titiye e wo fie agi kwasi kokko de aka wonimude wa bian kasa enti se ose bia e ha wo say ye peptic gastric duodenal any de keka ka ho ni nyinada what's the bia fun takra no dimpa natural health clinic Dr. Bitu Asiama deku say wachi ya yakra ese osetumi yesa uti dwa wa osetumi yesa bomodi akọ nhwehwemu wo dechem so second floor Willis Towers koho ana friend 0245 118 434 and 0246 744 744 na yene entwen komo dimpa natural health clinic osi dimpa eyechin ahunya case number 2 Grace Antwi Isaac Ejako court order mame yes ma kasegu akasemunum wo ho te sen mamba che enhwemanim kasegu akasemunum me ho ye ofe hon obronyi ye kuku ejando de beyi wo ye beyi fose kokko kuku ejando oba bronyini yes ma me pa chewo ehin na ofri bai mamba che me thinking case enkinkas we pacha ibo holidays kra me ne yabo ama bia ba bia ho ne ye beji ye ni na udi grace pacha kasaden mame kasaden ne ye ni nkomo ewie ide na odi abebo ya boy mamba che ewie de me ba ya boko nso anya boko pacha yo yankwai be pacha na me ne abrantie bi yetie o pacha me me kunu me ne obi to anamon for 3 years na me ne tena ya pacha one me tena wa amanfrom amanfrom no ko beso pacha o hwima amanfrom oh okay yo pacha na me ne tia na obeye me ho ade menyemoye na obefi na obeye me ho ade obeye ho ade na obebo kokoko pacha obebo kokoko na echi me wo ye na obeye me ho ade me pacha o wo mfie sen pacha 26 years o wali nya sen
Pacho ya ware de cutting September na nya 6 years. Wo da so ti awade ase. Pacho anta wa bana. Ti se utu e beka so ye divorce ana se separate. Ma separate ana se. Obechirim. Yo ye mon komo. Me pacho na menene wo hono, odemi kotena abusuan fie wa amanfrom. Pacho na ne bra, na ne bra odi na chi na wono. Ma iti fie ensam kekane niema bi. Tina ama mini mi kunu nintam wo na ntempa no ka jense. Be me na pacho efia atetena no. Ene me linkin ti misle wa peda ama me. Na ma pacho ka se wa. Pacho na ne maami ti fie obi. Pacho ne maami owu papa. Enti van se nuafo na my omayerenom. Pacho. Okay. Ndi esa mo twe kura benkum ayerenom no na mo kokon ntokwa na meboa. Ma pacho. To aso e. Ma pacho nti emu ona na mene ne nyemoye no. Na me ka tro na eja o ka che mi so we de oslemi a menyem nti. Isi o wa pressure dan so. Tim pacho me mane me ho ade nwie. So ye me ho ade nwie na akopedan. Na eja. Na me tie na se na. Emu ono ma na ma no. We twetwe adwae we ntwi. Nti na ha se na me stress me too much. Na me kunu ka che me se na me nkom ma me mo no. Pacho na me afina me be 8 months mte me ko ye no. Pacho na me ko wo wankin case. Pacho na obeye me ho ade. Na o sa ade me ba ifi hono. Pacho me ne me kunu ti no me kuma na me ne ti. Me pisa be me ne me twempna wanti na nimu da. Ukun ni nua ba. Me pacho ai. Oye peniche ukun. Me pacho da bi. Okay. Me jami da sam da abusuan sem nti no. Nsem bi won ma ko fifi me bla. Still na man pacho de na tie ne se mi kunu nua panyene no pacho no ne yele wo baabi fufi hono ma mu yuso toilet mba ko nti me ku ma ne de me ne she bibia toilet mba mami pacho ujina hono kra ne me ku ma de ne ho abepembo mi ja ko na o plegu mi so na aza asam no ne nyan mi she toilet kra na bia wo bia ba house kra wudware no wasem pacho ye ne pie adwaye na ga ni sinema ma pacho ni nyina de me fa ne say abusuansem agam machi ni bi manim ni bi ntino abaye me ho ade a wo se me yedin ma pacho na me ni mi kunu eto efie honum na ne bra ko fa kra ma bia be fio mo mi pacho pe so ina kama na ko toilet obi ampla me na me pla mo mi nyese na me ti o me di picture tro me ho efe pa bet mo ni picture no for dada no hwe ni nyina nka ho to aso e Mami pacho na yeze de ade na kosi aye no na e affect me. Asemeti aware ase bet me hu nto me. Eso me kan be ma no. Ontie ne maame ne papa awu. Efi na ni mo no ma no wo sto onti no. Ohun se ni nyina aye sikasem nti no wo nya ready. Na mami na asem ne nyan. Ana me wo no mo ana ntawanta we ya krama toilet ya. Ni bla panyin ne de kofa krama ne ba fio. Krama ne friend say. Pacho friend no ti. Nene se not by nature se wo not yo not di ase wo no so shepeten oba sheti apeti mami bacho celebra ne kakrama ne ko toileta obi ampra je se me ni mi kunu ne pla toilet no akoye se mi kunu ne wo fie na obra ne yire na ono ne ku akofa kanama ba na oni fie ho mami bacho wo fie ho wampra yo na se me na makoya krake 20 no adwuma funu bia e wo se me na meye ana mi kunu so akoye se woni ska kakra nti bibia ne bra na am no papa free mu no bibia ne bra na e enti ne sai o manu mu nti no ne bra ne ka so like on funny thing ko ye jam kula o be ko ti ka cha me sane bla de o te sane ma ne papa fi sane ma ne papa free na ma ye din na me sha dem na me so papa awu ma me so ya yarefo te na ko yes ma me my helpless nti no me de mani hwa ade na me ne tia na mommy be me etina akoye se kama ne toilet ni hu ntino oba fia me ne ko se minya asunjo no so we ya na wapi opamade otimi o kotrek ne ade ntino na me ti fio ma me de adwane si ja so kra na kama na be kangu no wa ko toilet me ba twa me so me yeni pa bia me mpania ma aye tan ni mu bibi sa na na se flat aha usu ni ko bo bashi nya adwuma ma me nya bibi sa akra abo de se kan wo hye na mami pacho ya obabi ya de hye no bet na akoye se omu no omu anya ne santi no toilet bahat me so me hu sana na asibibi ya yem me ka che me kunu so wontie
tina me ni kunu ko saa me ni kunu na dada em so mami won me nda me dem me fa ne say ne already issue bi already issue mami after ko ba akra say da me ne dem betu no akoda da bu edi enti yenyina ho one me nna no me interest edi enti na beba be ma won ne te won wona eye dan unware unsiesie wo ho mami mi tiesie me ho ye pa yare twitwu to ase no ne ade mi shave me ho ba bia na ne ade no mfantwi se akoye se bibi sa happen na me mo ba na mi complain ni nti ho ye na hi ne bla no so no ofa ne se bi kunu ye ni mi ma de we de tokro de nka mfa ho hi hu la jama mi so me ne wo baba ko woni wona no edi sen na no ne wona bi abosome sumi mienu no mi na ko be 6 months kra no ne wona na nko frɛ match ni bi ya wa nko David mi na mi o menti unso unfi on pesa me ho kra be kan nti mi tu free mpan so kra be da fom on pesa ho be kan mpan so mu blow my way to aso mami ba cho ne mu no ma na eja se mi ni mienu nya na me ba net de em wo no nti me ba no so on the bed nti wo no koda na me de me ba na to ni mpem aka ne net agusu na me so ma da fom the blanket se wa na mada afide wo ya sa abi ko do tu free de em wo no na se me de watua me ba cho da na akoda me so me ne ku ma net se ni pa so de me ko fi wa ya che me nti me so me ma da na ho eto wa kwa na me so ma to punu ni mu anopo ma sole bia wo be yi bibia hye no obo ma mi fi ni class am nsole mami pa cho ya was sorry ntomo poma de nti oba no baby o se baby akoda tutu mo do akoho me pa cho da fi wa ba da fu no na anti na che se wo no obebo mo a wo so nsole se sister wa me sole no wa baby o esrai wa ni me hia mami pa cho wo mo na be ma no mama ko ma akra hia bibi kwa na me ka wosenga mi ko bo mi ti a wose enye fa na ade ko na like na say e affect me so me ni pa bia on say mami mi nyini sa nti bibia na sa ahya me so na me dwen sa na me so ti ena chesena akoye se edem okwa to be no hunu adem wono nti mi so me ya na ni ade wo hunu no ana mami mi hunu sa me ho ye na hi ohu mani mu a be ma me ne tan one ma mo nkomo krada ede na hu ya ma ne wale o san senkyere ni nyina wa hu bi fiti ase mami pa cho no samo twempena nyinsen kransa ti wa hu red flag bia mami pa cho de bet na me hu se o se be ma bi wo no ma won pesa but be a true our me da na nya ne hwe almost yi no nyawe me ne wo be sesa me bo a sesa na wadwen ye o mami me da me kwa me da na me sesa na what but me used to say me mbwa no every 7 ne tan sa na what but na tu beti no handle so na me nkasa na what da na me afon so me afon so me de me ba ya che no oda na me so makojale ma beda me de to mo program yi kra da na wo ye o on person pa me ho ye na yi so o se esa na nya bad influence nta me ho ye na yi bad influence say me ba cho se ebi anka de o ye no efutuo na beba no ebi a me de be family ye ho ama manya knowledge about the o ye me no nti wo be usa na utimi kura dum TV asa wo ya pebrofu sam you go school dru say mamba cho me ko SS we SHS ba sa me sa na woni made me ba try ko vocational school mamba try me say no cake ni bibia o de ye adwuma me ba cho eno asam na me be kan to aso e mami ba cho eno ko no na de me ko tu mu na me ko suan ma to oven sieve me kunu enya sika na me kan was store na me timu no ta was asai ena fan ko si he say no ay sika no na jame so me ne wo benti me say every pem no bia o be che ni to me but me hu say na as boy no o what at the age of 33 years no was see me mommy tina me so na say me react e ba to west chile no me muno wo kasa me kura me fi no me pa na ya to west no ye de ben man pa cho so ma o react bad towards him me pa try hey mutumi twitwa brofo no yi pa o shortcut pa o really all right good to as well man pa cho na yes said I didn't see aye no o ma kon ma but na aseni buofu ebi wo kra o timi ne na mfo pim timi ya aduane wo semi ni
madam for yesi me ni mpi na maka no atum me dem medwen se me kunu no de wo se me ye bia no even class woni sika kra na me obi a oba akoma metima tibia to baabi ani ade nti bi o dis kana me bisika ya aduane oba na me kan ma me won person de me ma me se aja wodo nti aja na maka ma no atum nti na afi de ma me odo na me wo hu se me wo ma no de advantage on me ase me hu se wo sisi me pa wo sisi me obi sika go e bitiko se me diska no sika go ta la o se dia na atala no e fa na wo de shako me pese me ye we was nya botre na se me jina we ma asa boy na mama ye krasini me so ma me obefa me pa chonya sana me tie obe ma ko school me bo me ti na de mo hie wu me bo me ti shama tare kama fa me buy pictures he been to so mama Grace Grace wuni ewurade wuni amba chai hey edi e pa na ya na mo pe Grace wuni amba chai ewurade etuwaro umfoni ya e kanse wo su au abaya Grace wuni na re na ya wusue asebefo aka nchensen so wasre hey Mommy was me pa me kuni Grace wuni mommy was sisi bebre utimete ne nsa na ode wobo me kwa mame e mame bo ni dua wo mame te ase mommy pa try ti wo mame ne wo hu mommy e wonwa ba na me be kona me ka jense na gina utiri mi we no eye erisia na se emefe mommy pa try kills why Jerry pa try ewie brei enebrei why Jerry case mommy says when you retiredness when you retired teacher wase me pa me kunu ne die osisi me bebre eye den watumi aye sei Grace awale bone mommy pa try mo panyum we ma me lumba oda ba ni be hu abewa me yawe na dampan mo pe Rocky be petu ma me na me mo ma me bayi adampan mo be hwe ma me Grace mommy Rocky be board am ani be wa me yawe na dampan be bo ma me na me fam chechire me be yure Grace ahanu na wo ye adwuma o pre mu ana amba cho de bi wo fa me foforo no hey mo efe pa me nwa odi me chikura me ni picture chirewa be ma na husasi mba pe ni wono nti ati obesu osisi me onwa ba ene me be kon na me ka ase me de titi amotiti me chia na me be koma na koye case mommy me kuru ma e chi me share cells wokui so for lie so why dey so I say me se me de atiti a omotiti me chia afi so me se me pause me wa pause me ba etu ku no me ya chi wutum me pa cho ma ya chi me share cells asam no was so for lie ya Grace they say ne pa no wo ha wa de buy and saying ye de na sie obapa mommy pa cho asam no yes ano na akoye se abusuafo na wo so mu siesie eka ito mama ko tsam ma no we krase manager bi yire MP bi yire kan dem be ma yimesum mi kra na ebi kwa na manyo bi amana so mi mu no o mesum mi na no so ma me betena wale na se mommy be me ba na ko tsam yikro mu ono e ko be 1 month ni won send akra ni skada mne wa so aka wo dem Grace tienyu na fa cheche wire tew tienyu
adom eyeden ni abegina ha yi Grace eyeden wadru ha yi me patches abrabo no edwa bedru ha yi wo story na me wo interest wo mukuto aso mami patwa I couldn't say area my bedja ato am some mom ni say be ma ne pese wo sisi me papa ewu ebusuafo no mudi papa mudi ja no de odi papa de no wa me ana papa ja pade aye ku nti no bi eyi nani be ma no so si me ni be ma eti mami me de wasisi me pa wasisi me se mami be ma no wa nya me kwan ha da mami ne me ba nkotum kra na mami asunje e fa na sunje me se me na mo me dwene pa ono so won se ne akra ni ska adazoa producer mo fra brantie na mame eja ako mo fra ne mayen na bia na me be yasem a woke na no krenim na ye musa no nti se wo de awade no mpebiem ana ba cho be ma no won peme mo ma ne wale me a obeteti mama mewu efito so won flifio afeto so anda odo e di ankyere me so na mama koda no kra na ma odo kra me wo man mami ba cho wo de mu made e chi mami me de mu 2 days o me be me kra so woni ska me nua ba ya odi machi mpana ne bebe me ti me ne be ma ne tina kuma na o ma na no so me ye chi wo no we me ba cho wa man from ho no ma na me ko to no ne magu atwe ne ma begu ho no me kunu ma me nua obia nka bi ma me na be ma no wo ye tintiniti mami wasisi me pa be ma no wasisi me efiensi enu pa me ne tina ye no e de na wo ye ma me obe ya me ho ade sika kra wo nya kra ta ne kra ma me bi ko ya wasi me de twiaka ti be ma no wasisi me pa ma me se wo nya me kwan kra if you kra me obi kra so ne mu na se wo nya me kwan ha da ma me ne me ba tuma be ma no kra so nya fe na so nya kra wo nya bi nyabotre se wasisi me pa wasisi me na chesa wade no nyade ama empanifo atranse agu no me ba twa ono kra so mpem biem be me ko bia me fa ne nko intini pa info no so pesa so mu kan se ase like mami pa twa asem ne si last year June ya be kan ya be kan so wono bro no be so no wo no obi nkan kire na ye se afre na wo mfa me ba twa wa man from pa twa o shima man from ye frɛ no Isaac Ejako mami pa twa ne gane mo bi be hu ne the one wa pamade ewe amam from wa the one mesra o me pesa me do picture ne beto so answer enti no fa wo phone no na ye ni nkomo ye pa wo chewo ansa na ye do picture na to so ye ma wo nsa yakodai ye ma wo nwiawi akodai sa e ma na bra bon sei ti mesra o me dofo fa wo phone no bia na oba wadi kanti oba be suma gu so abe chechira Fred David be mpem num e de ase wukom ti na me pesa won so fa phone no na ye di nkomo ye nyanya no Grace to aso nanso wa wanfa kora me dofo me so body for kwabna na ti we ye be kwa man from ho ye be ko ho baby opamade ho alla wallahi dan kabrim dan kabam ye be ko ho enti se wo de a wo hwa ne se wo mpa awade ni biem mami mpa cho ye on peme ka wo de o pe no se de o ye on ka pe ka me ne ba wa ye wo an ke wa wie musa mo akoni adu nyina so be ma tete a watete minti no eni je kra wa wale ni me kotena abusuafo ni nyina ko atia me omu nyina akota na chi na mo bo masoma amani hunu ya me bo ni bia na Grace obi abo wasom wani ahunu wachi watum prenu am wadam 2 days wo sin kwa ande ekope wan ka pe no mami say nya ne sa se awa ya wo ha no so bi wo beka se bia me meja enti awa enti won koku mami wo tete me awale no mintimi bi wo bo ape no mami David mami man ba cho David musiesie abema no like a time wo ni mu no kama wo ye nyina me pani bi ni plenty ni ese me na me ku kana ma afere no ti no nya wu ba cho wo abo no wo e de ku ade ne be ku no mami ba cho de tiane se wo Gloria me ba cho David abo ano na o mu ni time ukọ ne ho ano wo be ka o mu fa ne nkọ me anwo ne pane ne bla ila wonim no so no so ni me kunu panya na yishi wo kọ etina sa abo ano ase edu July mu ho no ya no wo fefefe abo ano na ya re wo awate egu ne so nti wo wu ye no yasim na me mpani bi ni plenty na afa ne bla kra ase kama na wudi me na me complain tim na me kunu etiro mu hia me fie obiem
ne wo fa mu nyina kra so maka me kunu so ma na de wo sia no wo se mami de ama me di asem na chi kra ne se me ne ma wo ne dem me ne ma wo ne dem wo no a wo nka se wo ja me no no so wo nka se se you Grace so bodriem that one ejako wo oshim aman from Isaac opama de ye hiawo tienne ye di friu yan famfo ni nto so ni ye sorry program is to pay ye ba man from ho se wan fa ko no a ni abepew ne kwampa bi ese de asem we fa so na me bai otumi nya ne fa ahodi onya ne fa ahodi ye di dwamre 5G eye anodie doko imam nom sedu nom kremu adama nom sofo nom bishop nom asofo maame fom nom nana mu jinsi ni nti ye se ginamu esimu aginamu esirimu aginamu dia mema pe wo mo de asem beje 5G energy drink na manom energy drink bi wo ho a ono ma no waye ojo ti sesabe be ma ajojo ni ma de bia ni tirimu ye ne de ti setadu ya ago so ni mu no asore so ni mu no asore so ni mu aje agu na wadua wo no mu a ejina so na emu nuanu ni hyehyew na watumi so ayadwumaden ba bi eton doko enye na wo pendodo mu otu a fro ya bro nsen yo sompa so ame na bra ana beti ahumem 0246 270 221 now in penny for enkasa mizo fruit drink and also your mango your orange your grapes your apple your melons and your pineapple ni nyina ye kama wono meboa emu odu emanipa no emen koda no lunch box ma Mary afa bigumo fa bigu fridge na de amawura ai odidi wi a so we sweet after meal everybody na wo de piano na aye fefefe and also 0246 270 221 21st clinic the sciatica expert yani muni fretetse yesi di onum to na edi gira kire mpon so sabin prediasa aye bi dan so ho a ye nkonkofa matramakwe kraman aye bi da ho a ye nkonkofre so ne hwe emfa ne nko chemecheme 21st clinic woma yete sekranti a wahunu banchi wasi apete e basiatika ya hwemu a ebusuafo mu se sofo ya na oto asinti ne twonsa man uhututu oje ho anye a eye siatika e de betu yare wanyina asiama kuma se ye wahwan overseas ye ben Alpha Radio oboase Council Cortez Court Junction Enkra East Legon American House Domi Green Hill Street yo St. John Eco Bank echi tema Community 1 yani Roman Catholic Church di animhye kaswa obuom yani ECG di animhye takwa yejinam Techiman ye wo GN Bank dinda denum and crans na fe wanchi kremo store no achiri hope 21st clinic ko na kwaji wa ya hye nyina adwabo so ye wo Radio Rainbow achi de bi so eno so ye benjwa no ikanika mu ha eho na yebutuo yenko ji ayarhwe J-Fran Company Limited oh ma what so ejaye eni ejade ne ma papa nyina ejosu say jacuzzi bath WC shower boot cabinet basin ena just say me de am fe ne de ugina mu na say ujale enzohie no a ubon se glass ni mu team fifiri ase wakoshe standing jacuzzi no do fu shemu a eya na e kama ene gina hoje ana standing one de gina hoje ana uje wana ze gina hoje se na udware na jese gina hoje akujo ene enye anu ode ne papa J-Fran wani abie na de ode aba ne se o so hu bibi wo ho ni wani je ho a wodi betuetu aka ebre no so an wa befa or the delivery ono ade begu ni kam na odi akwa J-Fran Company Limited ye wadum Kumase yani railway police station there nim ewo line baako so ena baako Pacific Bank in Chewa Seda House and Chewa for 0244 178 585 happy giggles nurturing
great minds ɛyɛ nkɔdaa ntɔtɔfe wɔ suku yɛgye akɔdaa bosumi num kɔpem mfie num yɛ classroom so no deɛ kama emu soso te nkora nketewa no yɛgye wɔn hyɛ wɔn kama ɛnɛ baabi a do ba akogya no ɛhu ɛno nti hwɛ ne yie na deɛ ma no yɛ kama sɛ memene da kwasi ada bi a wokɔ yie wokɔ ayefro wopɛ baabi de woba kogya 7 fa woba ne kɔ professionals no bɛhwɛ wɔm playgrounds kakra wɔn mo nneɛma nkɔdaa de di agorɔ CCTV cameras wɔ hɔ security no yɛ tight enwumere nonum wo aba bɛfa woba tete wo sɛ wo mo ankasa yɛ wo yi a ɛdeɛn na wopɛ yɛwɔ ahodwo nhyiaeɛ so yɛne banners ɛna ɛwɔ line baako so frɛ yɛn 0592 754 737 0592 794 737 happy girls of the nurturing great minds yankwe na say the one yɛbɛkɔ ne hɔ nti yɛtete ho kakra bi na yɛakɔ hɔ ma Mary yo oyini ni medase ababa we nice lady they say who on fear say but June I menya 27 years 27 ah me ni nyina June there ya kan say aware emfa ho ni age say wunyini ansa no aware enya nkwala ene ware emfa ho ni say wanya 70 years say wunyini ya ewa adwini mu a ewo ntetiye mu a wo ware a monwonan hwe abrantie yi onyini ye nti eno oware akodai de ne kotena abusua fie yamfa ware ankwa abusua fie o problem bebre o hawni aman bibia ni wa obeye ebeye fe ewa abusua fie mu ewa abusua fie mu ho afa nso kura obesa adane akoa ewo ho ese osum ni nua manom ewose osum de maame nom ena ewose chese bibia ewose wo na ono anso scroll enya ho brase a ye de som esum ohum ebi ni mu se sum ohum onti na oni omo sa atwe eka ho enti ema ne ho ekoye ehin emrantie misramo munyini ansa na maware dia wanyini ne dia obetimi atwe ne ho afri ya afri bibisa mommy son se wo ye mommy son na wontimi nware wonyini wadwene enye da enyini enti abrati en mo se ya friends the one wa we din kura the one enye dia wanyini onim a chesem say relationship bi no mu ko mu anu aso kura 20-year-old girl ena me boy girl ena chesa awo ba mu ena omo di awuram na omo aware ye ena omo nim ohwe oyini ni onim say aware nkoa na ye institution a ukomu a ye ma certificate ansa no aye dey wakọ meaning say esese ye de wa fa school bi mu ntetiye bi mu ofie wa wonnim ade a wo kwa akoye wom but what do we see ne ye nwuru ni say baba we omo huri dwam saa no ma kwuram omo nnim hwe ba no age ho certificate onni knowledge bia onni nimdie bia ewo aware a wawura nmu mibisa wa wo kwuram na onim ne ewom onnim hwe di onim ansa oni be ma beda no mawo na fei eni ofim sego wo bo na konhoma eni omo makonhoma eni onye se ena mkasa onto atade wo hwe ne kasa o kasa kura no wo utimu se na onyini ba kokora omo de ma omo de ni de fimu nko enga fimu sego enga no odi wura mu yesre aware ya mpanifo na ware enya nkwala eni ntutimi wo se enya dia na wo aware no ho nimdie bia ena odi wura mu enti aya tete aya amane aya ohaw aya dadwene oti wei re wasaba na chikura maybe won say 1918 year old ba wanyini ka 27 year old ma Mary ye sole ya pe ye ko hyimu yo ya ko abrante be dutsina no ye be kire no ye be kasa akire no ne ya kire ne sade yesi ya dai e ware yesa onware nso so ade nkura onyini nti yansanfa no ko school ko so e ketra ai na nka ba ya be ye de ka 27 ka enough ba be man nkasa we onyini oye mami san
baby said you tie na ne maame ne nuanom ne ade a chese ode omo frafra no etre onim aware no ho de so marriage is for mature minds enipa omo aye de omo adwini mu enyino wonim de yatete wo omo a kire ne se wokoyi yese entina ya ifra ye ma certificate medase ohima se wabonso oba fefe ohini medase bebre ene de o mammai nim se wonsem se de how my wa say na ohini medase na de metimi aka ne se debia mitai kan word bi se ye man mu ifri se asen kwala no ni direction the be I had to say we be go astray be say and I say nsuo bi atwe fa baby na yen fa dua bi guide bonkum ni nifa na ni nyina ba hwo no enkwala ni nyina di kwan one logo line bi so na kwan na omu di so no perception ne say esese me ware esese me nya we emema na esese ye wedding na danfo we awo ema no so se wose me nya weave on me ye makeup boy ni so pe me obe ware me those omo adibi and omu nyina di sa line ne so enti direction bie ni ona ye ni mentorship bia wo kronim so kwala ni follow first ni adwane konsori na ni ekotie nsem bi ho enenso e ho no aye skeska ene ban bone nyombo enti ase ye kwa wonso a mepew bi nso a efra bonti ni bia bebo awura ho eti ama nkwala no efie ni abonti ni asole ni ba bia no akoye baako enunti na da bia meka se misre awrade se omma ya hode a ye betumi e de aye adwuma we ni aye ni yie because emrante ne maba no se wotie stories na e buy nchen na e free sane ye once in the week besim nei no access story ni nyina ye baako aso mu nyina di aduane baako omunum nsuo baako ye ni ase sane ma America no adwe ni mu duro no etochema se sane beka na adwe no emuduro ni ewo fom enti eno ane se wo mo etiti bi ye omo ho ano no na se ye ka se ye di age bi nso atoto aware ho se nipa no so wo 20 dia dia waso wo anwan me to me ni dia said ye misinim aware fa no se wo 50 years kwa na nim se on fa 19 tim ya please don't go there oh ma me da se ye binti Paul te ho kakra na me te ho kakra na dwuma de se wa na ba bi emlantie no de se bi omunim nya tentem hyedan emfom nka boku eti ye be twafa ye nua manem ketwa no unim se Friday na no pa me be adwuma no na minam oti na eba because you say go so nti emu ye kwan no na form 1 for ni form 2 for no mo ba no mache yoga bi esoso no eti mi dora mpake kana busa se maame o ko se maame aso mo na school fi afre na say obi a o ko school sabi pampers ko nim se to no wo fro obi ba esoso no na se wote ase na se wo ne dana anyemu a wo ba hwe no school ni a sabi ata ni calculation kwanye school ni uniform o ya shed wo shed no keka si animu ana wo di ase na wo di gina na me pamo ge ne koy me tu kan ko se ni jimi bi boys no eti mema ndi omunim nyansa eti yenya wo mu na wo ya babawa na sebi mpredua sa wo akwafa be ma na be ma begina wonim na wo hwe na appearance na wo hwe ni fie wote ba bia wote na se wo bejeja ho so be wuro pieto a se ya na ye de bedi wo se wo mpe obi a sebi onim die obetimi abo wabrabom se wo maame woni papa o obetimi anu ana menua be ka se wo se me baba ekofa be ma obeka sa chen se hwe ba bi ofre hwe adwuma wo ye eni mu obetimi de abo wo ya baba na wotie me be ma se wo pa ma ne koto land ma on fa wodi nye mi na me ka kire wo ma ne to ka ma on fa wodi nye wo wato bia ma obi wato bia ma obi sa ana mi to mo obi ma fo obi ba mi to asase ma no mi to asase ma na mi di dia ye
oh eni o de ye papa bi se me ba utisi me bam na yesa mami me mekun me ma unse me ba se me ba ni ami mekun tem kura unya fa me ba ne wom me pa cho koto portman no no to kai kama wo japade no chem na fa ya wel fa ne de ka me ma unya ja ko me fa obi de no ba ye ni o ye nyano ye be kona sem kopem se wo ye be kwa kopem ni ye kwa kotire ni wasena ye tie na numa sem enti na make say maba o mo shoma kwa yi to de ohini ni mama judge me fa unsia na maba wo ntie de ye ka no because be unya 10 years 20 years and just kokoputo yo ebusuafo enfa course kakra na yenhwe 0554931931 0548931931 na yemfa course magazine yadamase pa original kwajo Korea any sister santo esimo bie mu say huja hello Komo hello din baby akase free oyibo national ni idiwedu adwatu infoba papa peki na misre sofo asemisi a onya botre yenya wale ye ni kaska ye ni plot sofo asemisi anya botre na sofo mami ene mi yura ho papa unu gay tam na ojani nan so ni picture na ni picture na amudi tu so a wasisa sana me mami Mary kanu awale akwane enti se apuka e wa ko du aduso no wasi unya wale pe na unyama nyina atisa oditi na de bia me ka se e ma nu uwo sa no adwuma be ma ofa uni agro mini abawe owo ni sa no adwuma na be ma ni ye rough na ukodwem wako digwa uba wa she ho wa potu Bama na ndesa bebe bio. Ba uyo hu basa na wa hu se wanyan. Eti esu edumasua ni de ye prayer ni ama ni se. Omu bebi bi nye. Ahu na bema no na kuma no. On kai so no su be kwa wale ni bio. Akumafo na ye obi ba wale no mu di omu ani ni. Usu be kobi. Ugbe kobi no obi su be kwa ko di wani sa. Ada na mu ha ma fo ma sa. Yes. Yeah, come, my friend. We boy that's it. Hello. Pancho din baby akase free. Mama, we did and I will be some kase free man so mention. Yo. Eya we maka think Yakobon say o panda members na. Yadamase. Na to so bi me pesa me kan so me tie mi amba no. Na me metu na hofo. Na tie say so bema tia say no da na no interest opel. Because man yanete we dey feel free nti menene nanti a subendo bi obesesa no kwesa nti e ko relationship a obo se ahopepre the nyonku ya yi nso yedi no ade ne nya na e san ko sitri ni no de hwe no nyo wo focus wa no pushing afi no ho kire na na fo board ado na see Niya bayo tumi. Yonge woshana unia bia. Nsa waye na ama na yesa. Arebani. Yes. Ini mema no so ibu ani asem ye den dia no maka bia ma me tse papa so fo ka se. Mema ni ni nyansa ndi me friend so anti. Yeah, that's it. Hello. But you guys of my Eradi adum. But you put me make a freaking tampo. But of my but me feel pa. Me so me yada pa. Na me pa me sister na imagine say come on pray there media. Na kan ho jura come on fan man. Jesus when you be ma kama. That's what the transfer game kan so ko bit me say in the I agree. Na but me free say na kan so condemn wo. Yo beba. Yeah, that's it. Okay. Yo. Hello. Hello, din baby akase free. But your friend me to kase free katwa. Yankoi. Program no me to but me no be the so nyambotre. I think say o we send to my sana. O be aware no be kono na sana akwa aware. Yeah, that's it. BBM ya botre. Yo, yeah, that's it. Hello.
Yeah, that's it. I'm working and look at study, almost some page, man. About them, I will near my own book, we have baller. Or one else walk with you, or there is people. That is a almost 50 pounds, almost pretty behind yet. Into the 50 to the stick away. Band Eddie more, movie, and almost on my idea. About we are my father, them more invested in companionship, but no, we are no. Yes, it's in Israel, and no kids, my about the year 2 months. We are no, that want to me. It's in the media. Yeah, that's it. Hello. Hello. About Paudine, baby, I can say free. Medicina, me can say free tamale. Tamale. Oh, good. Tamale fine. Oh, la me siguana. Okay. No, Casaribu. You okay? Young boy. Let's say, Miniana, Mama, Mera, let's see what's oh. Oh, Nekuma, no, some kind of say. Obekobi. You. So, be dinner. Grace Wakuma. Yo, I'm trying. It's a men's the organ, Makomubi. You. In Kuma for. But then a catcher of Mr. Almost some kind said your more yummy. Almost so quiet. Almost so will be by your meeting. So can I come and see or a nice girl. I made up one with Benyan and Stone and a Kakram to make money. Yeah, that's a chat. I'm a phone now. Will be better. Confirm blame. Why? You. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yadamasi Jumadia Mudibwa Asantimani Ghana. Na kakame person mekane se ye papa po kobna to be there yeseno onhwe ne kasa yi kakama. Yo, yedas. Ne memma nyina na yen kwasafo. Na lady no so onka na kuma ntuli yen se so kaso bi waro ba on pass asina yi mana dia. De nyu gane bit na pass asya dia mo ba ne tes won ware no. Be serena name dia onto no boas for homa. Yo. Ya for friend you chat so. Ya for friend be biem time so. Hello, Ajina so achi. Udi, baby akasa free na chat so. Yeah, onto no boas for homa. Ya for friend you chat so. Ya for friend be. Ya da si bebre. Ya share mo bo sompa so bi obeba yi show isu bia no. Penifo da Roma be ma ntoma. Ene Grace on too many. Kama. Audition su. And ye de ma we. But the mamma me. O hima se wabonsu na wodi ama wo. Fe. O hima jemane. Mike. I was in class. Ebe kotoso near the tree near the year to you. Audrey, yanu nwe twan wani mu ho. Why? Abusia, wo asem bia tete wo ha we be ku a. For 0244 809 641 0244 809 641. Jumadie, executive producer DJ Tofiakwa. Onumanyamfo Collins Amupoku, Minister IBJ Chief Producer. Efiaje wa kode ka ho na wusu kantan krankan onum nyina da eka ho boy MCR Ima brother Aki school fees. Ya Grace mommy water. Ka chira ho fedua Bozi o ye djuma ti se beifo. Wo po djuma ti se beifo. My man, e betemenka. Omu nyina aka ho na beboa ya. Ye de Sompa Nkomo yi Monday edition. Ye de bro Abudia bi eba na wo de sponsor mu da won so e de abreu. Ye from ohini ni amakrancha dozoa so for mami primeni. Se me mabei sudia. Se me mabei sudia. Na is the shele metu shele. Yen sorry na yinhia wo chena ewia donko. Sompa Nkomo eye bola. Nanka minim sa sabane mpanatwe